So ngifuna nje ukukucacisela kancane about uKate Matlala. Namhlanje ke bekase court, and if wayibuka ivideo yami on TikTok or khona la ku YouTube uzokhumbula ukuthi ngangithe uKate Matlala usevumile ukuthi abe i-state witness. So lo into le isho ukuthi ufuna ukuthi athole isigwebo esingaphansi. So bathi mabehlangana ke between uKate Matlala kanye nama prosecutor abashushisi, kwatholakala ukuthi uKate Matlala bayavumelana nabo ukuthi u8 years right for izono zakhe if uzobanika i-proof or iqiniso elizobenza ukuthi bathole ama big fish or labantu ayisebenzisana nabo abangathi bakhula so namhlanje ke bekaye court ke uKate Matlala, and uthe mayifike court magistrate yashaya phansi ngonyawo ethi konke lokho enivumelane nako navumelana nako nabashushisi ayinami. Mina angiboni ukuthi kufanele ukuthi uKate Matlala athole isigwebo esincane kanje. So i-magistrate isuggestile ukuthi the best thing anoyithola uKate Matlala ukuthi athole 12 years. Now abanye abantu ke they may think ukuthi 12 years mncane, abanye they may think ukuthi mkhulu because he's willing to give something back. But i-magistrate mayibeke i-reasons zayo ithi for amacala kaKate Matlala isikhuluma nge-corruption, money laundering, kanye nje ziningi zokubalela zona. But zonke lawo macala uma ke u-magistrate wabuka uthi mancane futhi uKate Matlala ubuye ngathi akuyena umuntu ozisolayo, but instead umuntu ojabele ukuthi uthole i-deal yokuthi akwazi ukushesha aphume ejele. So i-magistrate isuggestile ukuthi makathole u12 years uKate Matlala. Yini lengaka i-magistrate ebalekayo? Okokuqala uzokhumbula ukuthi uKate Matlala wachajelwa for i-fraud ne-corruption. Now isukela blend isukela kule case yamaphoyisa. If yakhumbula waphakamisa igama lekhampani yakho ukuthi ingakwazi ukuthi isebenze namaphoyisa bekwazi ukunceda i-police force isiphelele, but watholakala ukuthi kune-corruption. Now kuthiwa okokuqala under i-corruption ne-fraud le tender wayithola ngendlela engekho right, dishonest, and kuthiwa kwesibini wayithola ngama-connection le case, and nemali wathi mayeseyitholile akazange ayisebenzise kahle ngendlela kwakumele isebenze ngayo. 2, kusolakala ukuthi uKate Matlala wayegeza imali, lento ekuthiwa i-money laundering. So that means uKate Matlala bekadibanisa le mali right nemali wrong kuze yonke ibonakala engathi i-right. So zonke izinto kusesezinsolo, but yizona into achajelwe zona. Namanye kamacala ukuthi usebenzisana nabantu abasemaphoyiseni, but leyo ke umsebenzi kaMadlanga, but i-court ifocus kule corruption kakhulu kanye nale money laundering. In total ke uKate Matlala namacala I think ayafika lapha ko25 na ukuzama ukubulala yonke le nto leyana. So njengoba nanibonile kuma court cases amadala akadibana na uKate Matlala, I think akhona ama-video akavela nje last week eveza uKate Matlala evuma wonke amacala akhe because bekawavumene into ethi uzothola i-deal right. But kuyabonakala ke manje ukuthi i-deal ayizange isaphuma because of lezo zinto lezo. So into ezokwenzeka ke kulamacala wonke bazomgweba njengoba uma-magistrate suggesta u12 years, okusho ukuthi uKate Matlala kuzomela ahambe njengoba bekahambile namhlanje ebuyele ejele, uzobe kadibane nama-lawyers akhe, bazodecide ukuthi babona kanjani, babona ku-right ukuthi athathe lo 12 years, and lo 12 years akahambe necala eliyi-1, uhamba namacala different but azorana concurrently. That means arana same time. So if unecala lika 5 years unelinye icala lika 3 years, umeshalo 5 years, that means no 3 years usemshayile already. So i-deal ime kanjalo, but if kwenzeka uKate Matlala engavumi ethi akayivumi le deal, that means yonke lento iyacollapse. And i-collapse kwayo kusho ukuthini? Kusho ukuthi wonke lama video siwabonile uKate Matlala ekhuluma ethi uguilty kuyo yonke lento akade bembalela yona ayisabali because i-deal ifailile, uvume because of i-deal. So if iyakhanselwa le deal ipass le ka 12 years, that means magistrate akafuna ucompromise naye,
that means ke le deal iyakhanselwa yonke, kuzobe sekuqalwa kabusha futhi. And ukuqala kabusha ke kune risk enkulu kakhulu, because maqala kabusha kusho ukuthi umagistrate kuzomela kutholakala umagistrate omusha, kuzomela icala liqalwe phansi, kuzomela kubizwe ama-witnesses wonke akaba khona azophinda afakaze futhi, because lo bufakazi osebukhona already abubali uma qala umagistrate omusha. So uKhethi Matlala ujongana naleyo risk, and ku-magistrate angeke imudle kakhulu leyo nto leyo, but uKhethi Matlala ukhumbula ukuthi yonke lento eyenzeka esejele yena not engaphandle. So uyayibona ukuthi in a way uforced ukuthi agcine evumile ukuthi i-right le deal, because ekugcineni uzamela impilo yakhe ukuthi asheshe aphume ejele, because if uyabheka kudala abanjwa and sonke isikhathi lamacala wabali usahleli nje ejele, and abantu bathi akusemnandi ke ebhongweni. So you can imagine into abhekane nayo, but mina I'm convinced ukuthi uzoyivuma, because ngeke ngabona namhlanje ephuma ecourt uKhethi Matlala ebuza i-journalist laphana, bambuza are you worried ngale deal egqiba kwenzeka. Ukhuluma indaba ukuthi no, he's not worried, and he was smiling, umbona ukuthi confident, right. So I'm sure uzoyithatha le deal so that amana safarishe once, because if ukwaziphatha kahle nangaphakathi kuningi okungenzeka, uzothola ukuthi even nalo 12 years awusafiki unless i-magistrate emphasize ukuthi 12 years without a parole, any possibility of a parole. But if ikhona i-parole, that means kwalo 12 years akazomhlala. So I'm sure i-argument yakhe izoba sekuthenini lo 12 years eninginika wona uhamba nani phakathi, because uKhethi Matlala right now una 49 years. So if lo 12 years awuna parole, that means uzophuma sepha ko 51 years, and you can imagine ukuthi iminyaka izobe sihambe kangakanani, and ukuhamba kweminyaka leyo ndlela leyo kusho ukuthi ne-influence uzobe seyiluzile. You'll never know ukuthi what's going to happen ku 12 years wonke ungaphakathi. So for yena ngayindaba ezimnandi kakhulu if kuthiwa uzohlala, but izoba with i-possibility of i-parole.